បាទសួស្តីថ្ងៃនេះយើងធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញពីរបៀបធ្វើផាត់ស៊ីកូថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅបង្រៀនបងអូនស្រីម្នាក់នៅខាងស្វាយជ្រុំហើយអញ្ចឹងឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវធ្វើផាត់ស៊ីកូយើងមានអញ្ជិញជាពិសេសចាំបាច់គេគឺអញ្ជិញនេះដោយសារតែអញ្ជិញយើងត្រូវការថ្លឹងវាជាមួយនឹង recipe អញ្ចឹងអញ្ជិញយើងទិញមើលផងយើងយកចាប់ពី1ក្រាមដល់6គីឡូនិងមួយទៀត1ក្រាមដល់30គីឡូអញ្ចឹងយើងយកតែ1ក្រាមដល់6គីឡូបានហើយនេះអញ្ជិញម៉ាកនេះណាហើយបន្តមកទៀតយើងយកទិញ7ម៉ែត្រម៉ាកនេះហើយបន្តទៀតកត្រងសម្រាប់យើងស្រង់ប្រហិតហើយមួយទៀតយើងសម្រាប់ជាប់បៀកប្រហិតហើយនឹងសង្កែនហ្គាសមួយហើយឆ្នាំងមួយសម្រាប់ស្ងោរហើយជ្រុញមួយសម្រាប់យើងហាន់សាច់ជាមួយនឹងកបិតណាមួយឈុតវាមាន2ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងយកកធនមួយទុកយើងដាក់ទឹកដាក់អីចឹងណាហើយនឹងចានមួយសម្រាប់ថ្លឹងគ្រឿងចានអ៊ីណុកហើយថង់មួយសម្រាប់យើងវិចខ្ចប់សាច់យកដាក់ទឹកកកហើយនេះម៉ាស៊ីនវាយប្រហិតនេះយើងមើលដែរយកវាកម្លាំងវា1600វ៉ាត់ប៉ុន្តែវាអូសសាច់រួចចាប់ពី1គីឡូចុះក្រោមណានេះសម្រាប់យើងធ្វើគ្រួសារយើងត្រូវប្រើម៉ាស៊ីននេះសិនបានហើយយើងមិនបាច់ឈានដល់អាម៉ាស៊ីនធំទេយើងប្រើនេះក៏វាយប្រហិតបានដែរណាធ្វើតាមខ្ញុំទៅពួកគាត់មានហាងកាទៀវហាងអីយើងប្រើអាម៉ាស៊ីននេះក៏បានដែរយើងសម្រាប់យើងធ្វើម្ដង1គីឡូយើងចង់ធ្វើ2គីឡូយើងវាយ2ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាំខ្ញុំបង្ហាញពីអាម៉ាស៊ីនដែលយើងធ្វើជាលក្ខណៈជីវកម្មនេះម៉ាស៊ីនជីវកម្មយើងនេះម៉ាស៊ីនកិនសាច់អាធំបន្តមកទៀតអានេះម៉ាស៊ីនវាយប្រហិតអាធំសម្រាប់ចាប់ពី10គីឡូទៅ50គីឡូ60គីឡូហើយនេះម៉ាស៊ីន0គ្រាប់ណាជាសម្រាប់យើង0គ្រាប់យើងចេញមកតាមម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយអានេះម៉ាស៊ីនស្ងោរប្រហិតដល់ពេលធ្លាក់ពី0គ្រាប់ទៅចូលក្នុងអាធុងស្ងោរនេះអានេះដំណើរការរបស់ការធ្វើប្រហិតស៊ីកូគឺរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាគឺមានអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ការធ្វើប្រហិតសាច់គោរបស់យើងអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនមានប្រដាសម្ភារៈដូចតែខ្ញុំនិយាយខាងលើមកអញ្ចឹងត្រូវមានអាហ្នឹងហើយទៅពេលហើយយើងមានតែ recipe របស់ខ្ញុំទៀតទៅគាត់ទិញរូបមន្តខ្ញុំហើយឬក៏គាត់ខ្ញុំហាខ្ញុំទៅបរៀនផ្ទាល់ដល់ទីតាំងក៏បានដែរឲ្យតែគាត់មានប្រដាប់ប្រដាអស់ហ្នឹងហើយយើងរៀនបានហើយយើងធ្វើការទៅវាលឿនវាអត់មានត្រូវការខ្វះមុខខ្វះក្រោយណាហើយសាច់គោយើងទិញមកសាច់គោនេះសាច់តាគៀយើងទិញមកយើងហាន់វាអញ្ចឹងវាចង្វាមូលវែងហើយយើងយកវាទៅកិនតែពេលយើងយកវាទៅកិនហើយបងប្អូនច្រកវាទៅផ្លាស់សេទៅអញ្ចឹងការងារដែលខ្ញុំទៅបរៀនពួកគាត់គឺប្រសិទ្ធការងារខ្ញុំឲ្យធ្វើអាហ្នឹងមុនអញ្ចឹងពេលយើងទៅដល់យើងរៀនលឿនបើនេះខ្ញុំទៅខ្លួនឯងក៏បានតែគ្រាន់យើងចំណាយពេលដើម្បីផ្លាស់សេសាច់ឲ្យវាកកតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាយូរប៉ុណ្ណឹងហើយការងារខ្ញុំប្រាប់លំអិតខ្ញុំអត់មានប្រាប់ធ្វើការងារចេះខ្ជាទេចង់និយាយថាខ្ញុំទៅបរៀនគាត់គឺខ្ញុំមានគុណធម៌ជីវធម៌របស់ខ្ញុំបរៀនឲ្យច្បាស់បរៀនឲ្យចេះខ្ញុំមិនមែនឲ្យគាត់ចាយលុយមកលើខ្ញុំហើយខុសបំណងរបស់គាត់ទេគឺរសជាតិខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ3យ៉ាងគឺមួយស្រួយស្វិតគឺឆ្ងាញ់បើអត់ធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនជេរខ្ញុំធានាឲ្យប្រហិតស៊ីកូគាត់រៀនមកខ្ញុំហើយគឺធ្វើអាជីវកម្មបានលក់ក៏បានចង់លក់កាទៀវអ្នកដែលមានហាងកាទៀវគាត់មិនបាច់ទិញប្រហិតស៊ីកូគេគាត់ធ្វើខ្លួនឯងក៏បានដែរគាត់មាន recipe របស់ខ្ញុំមានរូបមន្តអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ថ្លឹងតាមហើយ SOP ចង់និយាយថាពីរបៀបធ្វើខ្ញុំនឹងណែនាំប្រាប់ថាត្រូវធ្វើមិនអាហ្នឹងសម្រាប់គាត់ទិញរូបមន្តរបស់ខ្ញុំមានវីដេអូបាញ់ឲ្យតាម Telegram ហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពីក្រោយទីខ្ញុំ support រហូតដល់គាត់ធ្វើបានហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំរៀនផ្ទាល់គាត់ណាត់មួយខ្ញុំទៅអញ្ចឹងយើងចរចាគ្នាយើងចាប់ដើមទិញគ្រឿងខ្ញុំទៅបរៀនដល់ទីតាំងគាត់ណាទៅបរៀនដល់ទីតាំងឲ្យតែគាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំទៅរៀនដល់ទីតាំងហើយគឺយើងធ្វើលឿនហើយសំខាន់គឺខ្ញុំប្រាប់ការងារត្រួសថាត្រូវធ្វើមិនទុកដាក់មិនមុនពេលខ្ញុំទៅដល់យើងចាប់ដើម start យកខ្ញុំធ្វើបញ្យល់ប្រាប់មួយរហូតពីរបៀបវាស់ទឹកពីរបៀបវាស់សាច់តើត្រូវទឹកប្រហែលអង្សាដើម្បីយើងស្ងោរប្រហិតចឹងណាហើយពីរបៀបវាយពីរបៀបទុកដាក់ហើយខ្ញុំប្រាប់ធ្វើការងារមួយឲ្យច្បាស់កាលណាគាត់រៀនមួយខ្ញុំអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានចំណាប់មើលលេខ Telegram ខ្ញុំខាងក្រោមនេះមួយខ្សែហ្នឹង066ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់ឃើញគាត់តាក់ទងឲ្យខ្ញុំមកហើយខ្ញុំនឹងនិយាយភាសាគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានពីជំរើសគាត់ទី1គាត់ចង់រៀនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានទី2គាត់ចង់ទិញរូបមន្តខ្ញុំហើយខ្ញុំរៀនតាម Telegram ក៏បានខ្ញុំប្រាប់លំអិតខ្ញុំមានវីដេអូបាញ់ឲ្យមើលខ្ញុំមាន recipe ខ្ញុំមានក្បួនខ្ញុំបាញ់ឲ្យទាំងអស់ហើយនឹងគ្រឿងទេសខ្ញុំបាញ់ឲ្យឃើញទាំងអស់ដើម្បីគាត់ងាយស្រួលទៅសារទៅគាត់ទិញបានហើយគាត់ធ្វើបានដូចខ្ញុំនៅក្នុងការរៀនផ្ទាល់ដែរគាត់ថារៀនចេះដូចគ្នាទេរៀន Telegram ក៏ចេះគាត់ថាអញ្ចឹងរៀន Telegram ហ្នឹងគាត់ទិញរូបមន្តខ្ញុំនឹងពឹងលើសមត្ថភាពរបស់គាត់ដល់ពេលខ្ញុំរៀនផ្ទាល់នេះខ្ញុំប្រាប់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំទៅបញ្យល់ប្រាប់គាត់ហើយយើងជជែកគ្នាបានជាមួយនឹងការនិយាយគ្នាអញ្ចឹងត្រូវឆ្ងល់អីសួរហ្នឹងតែ Telegram ក៏សួរបានដែរគ្រាន់ថាយើងអត់នៅក្បែរគ្នាយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាអាហ្នឹងគាត់ប្រើពឹងលើសមត្ថភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផាត់ស៊ីកូដល់ពេលយើងធ្វើឲ្យអស់អញ្ចឹងគឺសាច់លបាយរបស់វាគឺអញ្ចឹងណាគឺ
cứ ban đôi chân hỏi dương chập đam xôn chỉ cọp tàu hỏi tại ban chân hỏi dương hiệp trong tục đạ hỏi dương thơ chỉ bà hết chẳng ca thơ bà hết bảo nhóm đấy nhôm miền buôn cho bà luôn tình đi tha bà hết mền vậy tấu thơ bà hết lên lung lung mà cứ bà hết trên máu tim xa mòn dương thơ bán cứ dương lụa trên chỉ tim xa dương thơ chọn chỉ cái chọc mà cái chọc lạc lô mà chọn mà cái lô dương bòi môi hay nè để chơi khang cái tiêu quạt miền hang cái tiêu quạt mình trong tinh bỏ kê quạt thơ một dùm oi hiện tàu bờ biển đo hang cái tiêu của bạn này hãy quạt thơ bà hết chia mà chặt cao hơn ai lụa bà hết luôn ai mòn bà hết chỉ cố mày lấy sái bà hết chỉ cố chừng ai chứ nó xuôi spot cứ chừng ai chừng mòn ở bên đó thơ liền lấy mà tàu bờ biển quạt cứ chụp ba tập bà hết chừng bà hết chừng ai cứ chừng ai chừng mòn ở bên thơ làm bán này cứ cường tết sầm khán nhôm phở được một đấy có phở tam nhôm tàu hay nước nông cường tê nâng recipe muối cường tê nó cứ nó ti xa ô sấy cứ khoa hay rồi bố cái món à hay bà quạt chơi cái món hôm ấy cái món màu ở đấy ở miền Pành Hà đây pẹp con mới hay tên tàu opco xong phải phở phải hai cốp tàu ở bên đây chở nó đôi video kháng lớn nhưng phải hai nhau hay thưa bà dịch cô muối cứ thưa ở chỗ ba ở tiếng Anh tiền việc tục đạn trong thà ní ban đồ màn ngay ní ban đồ màn khai nhưng hay tức phở nạt vua cầm đất đầm bay biển tới quát che mòn quát che là hột trong cái thang quát chấm nải lôi ở phân năng mà lơ nhóm á quát trái lôi mà lơ nhóm phân năng quát ban đu của muốn quát ban buôn thưa bảo hất môi dạng chụp ba mền tên mong chụp ba đôi ngay chứ mò mền chụp ba lùm lùm ở miền bẹp làm này nhưng mà miền trái pê mới quát hay vô lôi quát hay thưa của họ quát nhưng miền sờ thua bảo nhóm nhưng mà miền buôn che bao kê tề quát tinh tam đây cái telegram cả đôi quát lôi nhóm chụp ba nhóm thà bánh tam telegram cứ như bánh nhau rồi hay ở miền bây giờ quạt hiện một telegram hỏi quạt nhung phải lấy quạt trao ở đây nhung là support quạt bị khỏi quạt ngò lấy su ấy nhung phẹp là hô to là quạt trẻ mẹ mang lôi quạt hay nhung cho lôi quạt hay nhung thơ cái lại khác ở bán này nhung từ tua kho thầu cũ ha nhung càng nghe nhung hay cô đa bảo nhóm nhung trong quạt trẻ quạt tinh rụng muốn nói cứ nhung trong quạt trẻ nhung tam su là hô nhà anh phở mà ai khưởng ấy đôi nhung ọt hay thơ việc mạch ấy mạch nhung bánh video hay nhung giấy phẹp tiệt nó ca nghe bảo nhóm cứ chẳng tam telegram á hay bảo chân từ hiện to có nhung hiện chữ ba nhà đăng tiền tại nhóm tôi hiện to với nhóm á cứ nhóm thảo luận làm ắt vậy tới nhóm ọt biên thơ lẹ ba này nhưng mà biên lẹ buôn này cứ nhóm phẹp pi cả lư pi tịnh đây chừng pi việt thơ phát rồi spot xuôi chừng anh đằng còn chưa chạy lên nhóm á nhóm thằng ấy cứ mà rồi phía đôi rồi hay bẹp con mười hết cứ đi nông hữu chẳng pi xe ca nghe thơ và còn trong thơ chi và cám có thiệt khát thùng trái đẹp nhóm những con ai có riêng pi à tu cho sân nè hiện pi à thơ đại pi am sân sân tàu đặc biệt quạt che hai quạt trong thư màn cả lô của bạn trong quạt bảy thưa ấy của bạn trong quạt thưa ở trên town của bạn ở tàu miền mà sân xôn khóp miền mà sân vay và hết miền sân bị ấy cho cứ mà em mòn này hay bây chọc không thong đây trong video mình cho mấy em chọn thong là xa chẳng hay đã cho tú à lấy ca nghe đây nhóm hiệp võm cứ ở hai à lấy dùng chập đàm trời thà chọp ở hai chẳng ở con bằng ô bàn tam đàn tu sna ở video bảo nhom à lấy cứ nhom trên từ khang pin với nhảy phụ nhom nó khang xoay chôm nhưng mà biển quạt đo ti tăng chẳng đối nhom về khang lơi chẳng á chẳng nhom bye bye sầm điệp đi được không ở video nhom miệt phần đắng này miệt chẳng ngó lấy ai xui tam ở lên telegram bàn ok bye bye